So wanyika kusanga nango no matching na bya hango muha. Ojandeba. De kam sasre ko nali kuitro mu kaboti kawaka kusanga mu. Izen chure mnamana nida kuchumuta muri ya ojandi. Na yepaka buna ya izge kunchumita ngo wa bya ruhanga. Ninku mutwara ni turebo. Umusiza atari womwe. Nabo ninku mutwara bya ruhanga ni turebo. Na yepaka bya izge kunchumita umusiza bya ruhanga. Just yakora gusa. Aha. Gamu biha kandi gamu eshere. Rukiga. Abantu kandi ngona jam Devekina waza kora brum gasto kampereza ninka konanye mama na abana nebiro bagabire wazigenda bagabire akantu nakabako akantu wapi Mbaeleze akaka akaka nabwe akaka wagenda nage mama naza kubatera nabwo takatita mama wera akantu wenda de akantu 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 Tama ka kuno. Tama ka.
Kandi n'abandi ubona tundabaho n'akantu ati kanje ndugu uko kuzakulia zakulia zakulia Yeah. We kuna gambira wiza wastam. Ni shana kuwa izo gujije. Just na byamho kache na manyanta no basa kwizo na kabwo na hurongo wastam mu ntebe na manda ida na basa kubariwe. Konga kacha bakatushanga. Ati mama byambi. Ati daddy ni manya we weekend takabire kwija. Na izaka evening time. Wanyini wiki tsihati. Ati no mabyaro. Nacha nanyenda kugambira. Nanyenda kugamba nti nyebyo kushoma kuriya. Uburyo ati yakanshomere kanima abo cyumunyungu mene kusomeseza. Nchora ndakungambire cyo. Mutsibo hamwe mwanga kukugena ntsiba handa bowadi. Konka. Mama tari chizi. No manyebyeyi. Manyamame nachira kubera taruho hati yo nyoni ningmani kugambira ninyesho ubonye nizo mutsika cha udeno chinko byame den hati yo nyoni kanjo ndakunda televiziyo kiya kushanga. Nibya tena kushanga yo naona kushanga ya ni nyuwe ni mbarubiro wako bataro konka manyene wara karungi. Umwe nanye nimbane nyaro kuri televiziyo bachiriwe. Nimbanye ndatubitora mushayo kanki basa kutore televiziyo bahamwe hatka kambeni shoma kuri abincho tandika nkagumanyishoma kagumanye kureba aho mwaza neza kuda ngiye nuko kugenda waza kuri ya mano umuhanda naho ati naho ntakuture turobuze kandi uko kugenda nyonki kuma ntegereze ndo wanze bwije nyo kare tikunsemaze kiryaho Mbani kumisi ngoroti. Kare nuwareba. Ngakuraganisa kuberaho Embeera. Nabura amaho kunyitagera. Kare munza kuchikora. Hata mwero ntukutanja no tsuzobe wisi utko. Den hata ngumuze mu marire. Hata nchakare. Hati ya kubanga hati ya na twakuzomora sapa. Hati ya nchakare. Gashanki itanaho ubirete byona. Tandika kusomeseze kunuye kubanga dadi yakubigwa mu wahereza. Yumurabe hari kubanga dadi woni ndeta ine buzibu no mugambira ngo babigize batire nkabo waka nkibyo. Oka ntiza kushoma kwe, ntiza kugira umbindi. Nitsoma bya.
Ninksho nyuninksho ati kanineva kushomesa kunonyerekana otsahi mukomere then ninyongeraho ninkushomesa tuko ubundi ninye nakugambira nyo nakupromisinga nyo ninkushomesa of charge ngate nakuya daddy yabe nate sente nkiwi kukano waliyo hana abantu ubuzibu bwingi ati mama yaze mbwina ndakuza tukwe kari muke yagenda ushaka kuri ubu tuganire kubanga hatiya nati n'ubuntu ngenda n'indina kubanga nabasanga hatiya kurugayo ningagire nke cyamwe bagaruke kandi ati yashangamiye mume no mumanya konka ibyo no kubitwara ize nayomba nipo ko kare ati nchaka no kwa nganda ko kare karungi kategeze kunyita sapa hati ya magezi ko naga mpanjira nemanya tutagara kugenda kwanga ndebe ubuzima bwo mu mahanda hakugenda hata niyo mfunza akagumana ashomera hano abishya abandi bakumureba bakamutaka mu bintu babatachikana kwanga kwa kugani yagenda ntukureba naizana nganda ntogu yamure hateka mfunza gamashomera hani kureba ubuzima buragaruka ko kandi nshaka yakureta no tuze nkonje nkareba hakomeze none Agwenchi wanyarabyo kandi uri kumanya hati akika kugambira amazima nyowe tinde niwe agwenchi bya ruhanga ibyanje niwe cyumengo bikakuma buri ya birthday icyo noza kukinsasara kunkanye umutima gwanjye karunje akagutwara karunji cyo cyumanye ko rigeri izoba apana bya karunji bireke kandi ati niwe kushara mu mutima gwanjye niwe umutima gwanjye tugukuruho wakikenga ukasta nakugambira kare bishi bora bye yaruhanga yagira ngo amutima gwe yatireho karunji takwiza uko bwire bwanje bunamumarire sente zanjye zinamutireho ati naza kugenda ndonda batemu eshaheji nyowe karunji twine kuferwa bya ruhanga aho kwa nantakozirecho umutima gwanjye nguzaguma gunyijire kanje ndeze shaha kanza kuronda batemu Nechi Nguyambeshe Uzolia Emari atao Twino kuria Mr. Life Yo Twino kuria
mureka turye mureka turye mureka turye mureka kurya no kurya no kurya munam musibire mutabantu wa norieti waro twino kurya damba tebizunu bi ino musigaza unani barimbega Twitembwa hato. orimbega indi mbega ino musigaza kwenda ino musigaza kwenda mu nyiti twino kurya abantu twino kurya kwachi ino musigaza unani ngenda mu nyiti bati tukorechi mu nyiti okwita no kumanya apana oine sente sente nzini yamana bosori twino kurya Twina kurya kwe. sawa sibirota Abwachi. Kofundikira misho. What? Ogwi? ntindwi Amtarwirwa. sawa yine kizibe kinani ngenda ngaba munonga nogamachi kizibe kinani ngenda nyambe Yamba bizibu. Tingu yamba bebizibu. Zengu yamba webizibu basi no maka mwana kine bisirani gavye gatete bisirani mna amuget bana tinyine bisirani Bad brad. zo Anzo kwateje bya ino mungaruriyo. mcheki ngo mteka ivyo no mteka kataka tere bisirani Mazole te. mirzaro baza mcheki nge wena takaba tere bisirani kine chinyine sebo Right. Stamar bad brad. natambuka Yaho. ino musigaza Stama. unani ngenda mu nyiti gaba munonga obakweta bya ruhanga Enchi? ino musigaza unani ngenda mu nyiti obakweta bya ruhanga Jesus is a Christ. Jesus Yo. No akuja nguko together this. mukino wangambira konka ngoko muryaha icyo nimbasa kukinkorera nembere z'umurimo Nitukurebe cyara kabisa. Kari mu muntu mwe tukwite. mukwate Tukwite. Kashati kuwaje mutugabisa. dina kutego kutakwa ugamba munonga boss naenda Gamba kare gamba. nani ngenda musigaza mu nyiti bamweta bya ruhanga asa natubo wagenze Ya ruhanga nato. No manje. uriyo mugiga we nyo boss nyoka kugandira uriyo mugiga wenye uri watutumira hizo misone karemo Ati ya yarimire no nyashamera kimusiru. Bakaramisho gamuri ko bufumuka goru. Shamba kimishone kabari mati no gamba ki. Gambiyo. ejo saa nibwo namugaho takagira ku ka koransi So no yenda. ngenda mu mwiti Kare gamba. ate sente nyine y'emitwaro 50 kakachere katumanyira Onka echina akakunda waka kadongwe kine mutugeze nikamanye kugamba kachima na uzinti gamba kagamba chi obusente bwa story man ogulo kuteba ati numanya ati mwe mwenda zinga ni milioni 5 miliyoni 5 kata zini banzure teziwaga sente za sati zino kwa kazi yako
kuzikorera eze sente nizo kugamba niwe gamba Nimwe mwenda zinga. Ugutakubikinga. Takubijiwa. Nikimanya. Takubijiwa boss, takubijiwa. Serious. Takubijiwa. twitoha ya ruhanga wo Nana gututu. ya ruhanga wa byinsi Nana gutukora mutu. Zo. 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 Leta milioni 4 chweka. Milioni 4. yo twino kuriwe Twino kurya. We twino kurya. Kare mushomere namba yanyu. Yo, akanukambe. Zo. Akanukambe kaka mwana reba. Bana tindi mbega. gwa ogamba nawe no Akanukambe gabantu inamba yesumu. enamba yesimu twito umuntu enamba yesimu Obona buzuruza. Line yanyu basebe. ndakusindika Oba cyo micara. esimu yawe no zirya line yetu Nomaisa Esente zijya arayineje jom. Maka. No chimasa ngudirimu. Akaunta mane yeriho. Boba cyo no macha. Zerje. Zo. No macha turakore. Eje sumeje jibara milio asinzi zo kwenda ugisiga. Mwana sinka sun wajisiga kwajida ni mbega. Hapana tindi mbega. wowe utari we gisiga twaheza mission tukwereze n'esimu yawe nikikora Yo bose china ni ntesa. Zilko sigara. Semena. Sasa umukareka katusindi kire Speed harakaraka. Twino kurya. muname tampina Ese saa ezezi na nienda mukurate. Au kwataka ikira koranse. we yo no mutogo kuri inkente meri Boss ni wereka kundani. mission zawe zitakuba successful konka ziri successful ati iwo wakugambira muturi hano Nonka narabira nabareba. karetemu Wananda tumwite tuta. Tumuzoe nemiana tujinaga nanga Na nienda mutema amaraka chonga chiti. na nomchi watu wenu. Mama chwata. Yuruka. Zed Karaka. Zo. Zo. Mr. Right. Zo. Mr. Right. Zo. Mr. Right. Zo. Stamans. Tukore mission yuka. Imugauka. Tirukuwa boss. Yeah. Murauka.